Sampurasun, balik di channel Gugurudu. Anu terlucu, anu terame, teku di subscribe, teku di like, komen di komen soalnya terame. Akhirnya orang rek prepare pembuatan video anu terlucu teh ya. Jadi sudah ada penampakan. Iya ya, Pak Utun, Pak Cecep, yuk Filipin. Tadi maju. Nah, ini si ganteng kalau ahli janda. Tambah kesel, akhirnya orang nanya, cik, barisan teh suara-suara binatang atau suara-suara hewan ya, suara-suara non macam teh, apa? Suara-suara sasatuan ya, ya. Bapak tercinta lah ya. Halo. Cik, pas suara ucing kumaha ya? Salah ayam gua apa salah ayam? Ya, bapak anu galak tapi galau wae ya. Cik, pas suara kuda kumaha? Cik, enak bapak ya. Si ganteng kalem ya. Sekali ngomong langsung poek kabeh. Cik, suara sireum kumaha, Pak? Tinggal sama saya Mas Andre sireum. Suara anak kucing dikecemplung di warungan, Cik. Aina orang suara buaya kabeh nanya, apa tuh suara buaya kumaha Cik suarana? Kadeu kabeh dia. Siap? Suara buaya siap? Siap. Suara buaya, 1, 2, 3. Assalamualaikum Muhti.